Thank you. Our next speaker, Mr. Bogovic. 1 minute. Glede na dejstvo, da so pristopna pogajanja Črne gore za vstop v EU začela šele leta 2012 in da je do danes odprla 16 od 35 poglavij, 2 pa celo začasno zaprla, lahko rečemo, da gre za najuspešnejšo kandidatko iz kroga, ki se želijo pridružiti Evropski uniji. Reformni napori na odločnih gospodarskih področjih, konkurenčnost malega gospodarstva pa učinkovitejši upravni postopki že prinašajo pozitivne rezultate, zato moramo tako tudi odločno nadaljevati in s tem bo država postala tudi zgled ostalim državam članicam kandidatkam. Tudi v Črni gori ostajajo temeljne težave, ki so pravzaprav značilne za države na tem področju: korupcija in organiziran kriminal, premalo napredka pri upoštevanju človekovih pravic, pomanjkanje neodvisnosti medijskega prostora in pravosodja. Vse to so področja, ki celotno regijo vlečejo navzdol. Prebivalcem Črne gore želim boljšega standarda in s tem tudi boljšega življenja, vendar pa to ne pomeni, da se bodo morali dvigniti tudi določeni moralni standardi v družbi. Hvala. Госпожо председател, уважаеми колеги! Подкрепих предложения доклад, защото правдиво оценява напредъка на Черна гора към присъединяване към Европейския съюз. Разбира се, в него са посочени слабостите, те са свързани донякъде със свободата на словото, с собствеността на медиите.